falmerabatsika jiaby ny tegnako andro alikaligny zao managna raha hambara, managna raha koragniny hely hoe raha roe raha tiako koragniny niany andrahaligny niany raha roe raha tiako koragniny izy ty baka sanandra maharegny fo antena hoe ino koa raha mandalo amin'ny tanànantena sanandra ka raha matetiky volaniko io hoe tanindrazagna iaraha-managna donc zegny isaka olo magnano akoho mangerantsy samy magnano zay vitany satria hitako hoe na e grave zegny le situation misy amin'ny firenenantsika na e grave tegna grave navy nambarako ndray mandeha zay tsy ela teo hoe hatrizay niaignako voranko hatrizay niaignako tsy mbola nahita fanjakagna na fomba fitantanagna firenena ohatran'ity tsy mbola nahita raha tiako volagny voalohany nagaga za mbala mikasiky resaka Toliara i député honorable Siteny zany aitsika jiaby fa Siteny député ny Toliara ary ava Toliara zanaka Toliara nagnambara izy fa agnano tatitry amin'ny vahoakan'ny Toliara amin'ny le 6 amaray zegny agnano tatitry izy amin'ny le 6 ka fantatsika tsara fa raha député zany zo fototra omeny lalagna député no manao tatitra amin'ny vahoaka izay nifidy azy na koa hoe amin'ny circonscription nalany azy zo fototra anagnany manao tatitra magnambara amin'ny vahoaka nifidy izy zay raha mandalo amin'ny firenena zay raha nivoriany zareo tamin'ny antely miram-pirenena na misy raha tsy mazava amin'ny vahoaka hoe ino raha tokony ataontsika hoe fagnazavagna mikasiky zegny zony député zegny ke nagnambara sy teny hoe agnano tatitry agna Toliara amin'ny le 6 de namoaka fagnambaragna ny OMC ao Toliara izay taritiny district milaza fa tsy agnamia lalagna ary tsy nagnamia lalagna député Siteny anao tatitra ka oza hoe malany fagnahy ihany satria ino ny antony iza zany anao tatitra vao mahazo alalagna député Siteny tsy anao tatitra amin'ny 13 mai analakely fa député Siteny anao tatitra agna Toliara amin'ny circonscription nalany azy izy zegny no meny alalagna meny lalagna ho anazy amin'ny circonscription misy azy mbola tsy nomeny OMC lalagna ary milaza reo fa hoe tsy nomegna lalagna dika zany tsy ara-dalagna ary andray fepetra nefa votsy ela député Tinoka Roberto tagny niaraka amina ministre Nenandritsy Toaina tsisy fangatagna lalagna tamin'ny préfet zany namory olo ka ohatrany mahagaga ihany ka raha fahitako azy tegna hoe efa didijadogno zegny le raha misy na préfet sy le mpitandro filaminagna polisy gendarme taorian'ny préfet igny ohatran'olona matahotra mavozy satria mafantatra zareo fa raison sy teny anao tatitra amory vahoaka raison izy satria olom-boafidy izy ary mpitondra fanjakagna sy teny olom-boafidy fa somary magaga ihany amary magaga sady matezitra ka ho za hoe mila avory aiza zany le vahoaka anaovagna tatitra mila avory aiavoloa dia ohatrany tegna hitako hoe fa trop tegna trop
trop ka anjarany vahoaka malagasy io anjara voaka Antsoliara hoe ilainareo ve le ino tafitra ny député sy teny fa ohatrany efa tsy mety io tsy mety agna tsy mety raha ohatra ka fa io zany zava-misy raha ohatra sagnatria tsy tanteraka hoe tsy avela député sy teny anao tatitra o za hoe aza magneky vahoaka malagasy na Toliara na io raha misy ny député izay couleur orange miaraka amin'ny fanjakagna ka andeha amory vahoaka sakananareo koa raha vao tsy mahazo ny agnila de aza misy mamory vahoaka aza misy mamory vahoaka magnaraka hitako tamina vaovao tamin'ny Kolo TV amin'ny Facebook raha mandalo amin'ny Nosy Sakatia Anosy be izy ty mba raha karakory loatra tsy mahay mipetraka mba mpitondra fanjakagna avatanarivo agny izy ka tsy ikotragna faritro ikotragna olo amin'ny province fo Nosy Sakatia io ka fa nisy jery za efa nisy jery dadilay efa nipitrahan'olo Nosy Sakatia efa nisy tompotany mipetraka ao iniany ty mila iroasiny amin'ny tany iny koa ro amin'ny Nosy Sakatia fa hoe misy projet ny fanjakagna nagnino tsy ataonareo Antananarivo agny ary amin'ny tanimbara ary hôtel lehibe zegny fa avelao ao le olo Sakatia tsy mila hôtel lehibe ao efa touriste tsotra karaha io nilain'olo efa mahafinaritra ny mpizahan-tany mahita Nosy Sakatia amin'ny endriny ohatran'io avelao ao ny vahoaka mipetraka anareo anda ikotragna vahoaka fo ny amin'ny province fa efa maty zavatra jiaby fa tsy raha iasan'olo efa naty secret maty à gauche maty à droite tsisy raha manjary mbala hidirigna koa tanin'olo koa fa hoe agnanaovagna projet mba mangalaondraza la ary nanareo zokinay baba ray aman-dreny mpitandro filaminagna ao antoeragna magneky fo nareo hoe esoro ireo olona amin'ny Sakatia manaiky fo aminao efa tsy rariny efa tsy rariny ary izy karaha zahagna efa feno ange le condition tokony agnadisogna io fitondragna io efa feno raha tadiditsika tsara tamin'ny andronazy Marc Ravalomanana nandafondafo tany tamin'ny vahiny ohatran'io nandafo tany tamin'ny Dayao aveo tagna Diegozy nagnambara nagna proclamation fa hoe misy vaovao tsara ho izy nividy avion Air Force 2 zegny nagnadosogna Ravalomanana teo amin'ny placeny fandafosany tany fividianany avion efa firma tompoko ny fadisogna nataony filopirenena andrajoelina amizao fotoagna zao io volamena mivoaka isaka teteky mandafy tanin'olo business à gauche à droite dictature karaha io raha nazon'iny loatra mba voaka malagasy karaha hoe azony fandrekireky non fa tsy izy io fa tsy izy efa tsy izy fa ny raha ambarako aloha ny vahoaka malagasy jiaby mba matsapategna manohitro fa tsy possible manohitro fa tsy possible efa tsy izy tsony io ary zay mahatonga regny prêtre aby regny magnambara hoe aza fenigna amin'ny kristianisme ny ataontsika hoe ny aratsepagnahy na hoe ny aratsy antoetra fotony mody mivavaka gauche à droite non efa tsy possible io hitako tsy ela koa tsy fantako agny amin'ny fatrambanja anda hitrandraka fasimento fa hoe arena tsy fantako arena zany no agnaran'le société fantatsika tsara fa izy ny agnaran'ny zanaka amin'ny filopirenena arena non c'est pas normal non c'est pas normal za fo mivolagna hoe réveillez-vous mifoaza voaka malagasy efa tsy izy tsony io ndao ampiasaitsika ny teny zay ataon'le jeune tegna jeune président tokony alaigna taka igny président Burkina Faso le teny président Burkina Faso Ibrahim Traoré
mila ampidiritsika agnatin'ny saigny ny fitiavan-tanindrazana. Donc mila mitsangana olo jiaby, la patrie ou la mort izy. Nous vaincrons le régime d'Andry Rajoelina. Zegny ny anahy manokana zany, la patrie ou la mort, nous vaincrons le régime d'Andry Rajoelina. Satria le problème zany lasa ohatran'ny fahavalo nefa ny tiavan'ny vahoaka Andry Rajoelina tamin'ny tolona zay nataony, le filazagna le fitiavan-tanindrazana. Am'izao fotoagna zao fahatsapako izy, fahatsapany be sy ny maro izy zavatra hafa. Zavatra hafa. Ka fa tsy normal, fa tsy normal. Atsika jiaby samy malagasy, fa samy managna ny tanindrazana anazy. Atsika jiaby samy malagasy, fa samy managna le fiaviany le tanindrazana anazy. Io nametran'Andriamanitra. Donc zany agny anao sakatia agny tany nametrany razambe Andriamanitra zareo agny. Avelao zareo aza fampikitikitiky. Fa efa tsy normal, efa tsy normal. Efa tsy normal. Donc oza hoe anjaratsika jiaby fa manao antso vonjy le ponao amin'ny sakatia, mangataka vonjy amin'ny hery velona rehetra hoizy zareo, de hitatsika am'izany fa tsy raha vandivandy fa raha marina. Tsy fantako Asandroany, Asakomaly tonga tagny préfet miaraka amin'ny mpitandro filaminana andeha agnadoso le olo amin'ny sakatia. Tsy normal zany, tsy normal zany. Ary ny ilaigna ny mpanao politika tompoko, satria amina firenena rehetrarehetra tsy maintsy misy foana ny atao hoe ny opposant. Équilibrage force politique io pour équilibrer io. Donc zany mitsangana nareo le force politique a Madagascar aniza. Zay ny asan'ny ataontsika force politique zany. Rehefa mizavatra moapampagna, moapefy efa tsy mety atao fitondragna, le force politique no mivory no manapaka ny zavatra atao fa tsy avela ohatran'io. Lasa vahoaka mitebiteby tsisy piaro nefa zay ny ilagna le hoe antoko politique. Le force politique mikambagna miaraka amin'ny société civile. Ary pourquoi pas raha mahatsapa fa zavatra tsy mety no misy am'izao fotoagna zao, ianareo lehibe na fiangonana jiaby. Zanakanareo nge ny olona mijala am'izao fotoagna zao hoe mitsangana. Azaonao kabarambony latabatra mitsangana, lehibe ny fiangonana jiaby mitsangana. Fa efa tsy mety hoe fa moapampaka fa tsy mety. Lasa le gasy mipetraka amin'ny taninazy indray no mitebiteby, no mitomagny ataony le malagasy ohatranazy le mpitondra. Atsika taloha manko vazaha no nanjanaka atsika, mamango atsika kobay, magnadoso atsika amin'ny tanitsika. Atsika zao atsika samy malagasy indray. Lasa nihemotra tegna très arrière. Lasa atsika samby atsika indray zao mbala hiady akendrika boko voiady amin'ny fandrasoagna. Non, tsy normal zany, tsy normal. Ka ho za hoe asa mandry zalahy, asa mandry nagnadosogna ray aman-dreny ajegna atompolay Ratsiraka tamin'ny androny nony tsy fihetezany zavatra nataony. Nadoso izy. Ny zavatra tsy fihetezany koa nataony Andriamanitoa marika Ravalomanana. Nadoso izy. Ka efa firma zavatra tsy fihetezany nataony filohampirenena am'izao fotoagna zao io. Ino ny mbola agnambelagna izy io nino? Mais non. Bon, za mo tsy maro koragna fa di andeha amitsika jaboka malagasy zegny mba matsapategna. Am'izao ataotsika hoe le dalaly na fampanantegnana natao tamin'ny propagande jiaby tsisy tantay. Atsika volagna zao a rano maty, jiro maty presque era Madagascar, tsisy raha mivaha, tsisy. Que on attend quoi? Ino raha andrasantsika amin'ny fitondragna io? No za tsy mahita.
bon zay izy de tafandre mandrapatsika jiaby.